අන්බුඩන් පළගුවෝ සුහදශීලීව හැසිරෙමු. අයිශ්‍රේණියේ මොඩියුල සඳහා පළමු ඉගෙන්වීම හා ක්‍රියාකාරකම්. බලමු පළවෙනි දෙබස මොකක්ද කියලා. උරයාඩල් 1. காலை வணக்கம் கவீனா. சுப உதயசனக் கவீனா. காலை வணக்கம் தருண். சுப உதயசனக் தருண். බලමු ඊළඟට நீங்க நல்ல சுகமா கவீனா. ඔයා හොඳින් සනීපෙන්ද කවීනා? ஓ நான் நல்ல சுகம். நீங்க? ஓ මම හොඳින් සනීපෙන්. ඔයා? නීම අහන්න පුළුවන්. එම කතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟට நானும் நல்ல சுகம் கவீனா. මාත් හොඳින් සනීපෙන් කවීනා. මාත් හොඳින් සනීපෙන් කවීනා. நானும் நல்ல சுகம் கவீனா. මේ විදියට ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට එහෙම බලන්න දෙවෙනි උරයාඩල්. இரண்டாவது உரையாடல். உரையாடல் 2 දෙබස 2. අපි බලමු කොහොමද ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න කියලා. உங்கள் பெயர் என்ன? உங்கள் பெயர் என்ன? ඔයාගේ නම කුමක්ද? எனது பெயர் சுதேஷ். நீங்கள்? මගේ නම சுதேஷ். ඔයා? එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයත් එක්ක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. எனது பெயர் மாதவி. මගේ නම මාදවි. உங்களை சந்தித்தது சந்தோஷம். ඔබව හමුවීම සතුටක්. ඔබව හමුවීම සතුටක්. අපි බලමු ඊළඟට எனக்கும் சந்தோஷம். எனக்கும் කියන්නේ මටත් සතුටුයි. மீண்டும் சந்திப்போம். නැවත හමු වෙමු. மீண்டும் சந்திப்போம். නැවත හමු වෙමු. right අපි දැන් බලමු ආපහු මේ පාඩම නැවත බලමු. නැවත මුල ඉඳලා අපි බලමු. காலை வணக்கம் கவீனா. சுப உதயசனக் கவீனா. காலை வணக்கம் தருண். சுப உதயசனக் தருண். நீங்க நல்ல சுகமா கவீனா? ඔයා හොඳින් සනීපෙන්ද කවීනා? ஓ நான் நல்ல சுகம். நீங்க? ஓ මම හොඳින් සනීපෙන්. ඔයා? හොඳින් සනීපෙන් ඔයා කියලා අහනවා. ප්‍රශ්නයක් අහනවා එතන. நானும் நல்ல சுகம் கவீனா. මාත් හොඳින් සනීපෙන් කවීනා. මාත් හොඳින් සනීපෙන් කවීනා. நானும் நல்ல சுகம் කවීනා කියලා කියනවා. හොඳයි කියලා කියන එක තේරුම. நானும் நல்ல சுகம். හොඳට පාඩම් කරගන්න. උච්චාරණය කරනකොට නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න ඕන. நானும் நல்ல சுகம் கவீனா. நானும் කියන්නේ මමත් නැත්නම් මාත්. බලමු දෙවෙනි උரையாடல். உங்கள் பெயர் என்ன? எனது பெயர் சுதேஷ். ඔයාගේ නම මොකක්ද? මගේ නම சுதேஷ். ඔයා? ඔයා කියනකොට நீங்கள் කියලා කියවෙනවා. எனது பெயர் சுதேஷ். நீங்கள்? எனது பெயர் மாதவி. මගේ නම මාදවි. உங்களை சந்தித்தது சந்தோஷம். ඔබව හමුවීම සතුටක්. ඔබව හමුවීම සතුටක්. නොම කියන්න පුළුවන්. right මේ වගේ எனக்கும் சந்தோஷம். මොන්න බලන්න කියනවා. எனக்கும் சந்தோஷம். මටත් සතුටුයි. மீண்டும் சந்திப்போம். නැවත හමුවෙමු. මේ වගේ කියන්න පුළුවන් අපිට. මේ වගේ පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. மீண்டும் சந்திப்போம். නැවත හමුවෙමු. right මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඊළඟ පාඩම අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔබ සියලු දෙනා මුණ ගැහෙනවා. நன்றி. வணக்கம் பிள்ளைகள்.